Tekereza ishusho y'umugabo witwa Fabrice. Uyu mugabo yinjira muri imwe mu mabanki akomeye mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kinshasa, agasohokana akayabo k'amamiliyoni y'amadolari mu ntoki. Ntabwo ari inshuro imwe, ntabwo ari inshuro ebyiri. Nta gipolisi kimuhagarika, nta rwego rw'ubutabera rumubaza ahajyanye ayo mafaranga, kandi nta muntu n'umwe mu nzego nkuru z'igihugu utabizi. Nibangarizwi na bose mu butegetsi bwo hejuru, ariko ntawe urivuga. Kuki umuntu yakura akayabo kangana gutya kuri konti y'ikigo cya leta ntakurikiranwe? Igisubizo cy'iki kibazo gishe ukuri gukomeye cyane ku buryo intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihuzwa n'imikorere mibi mu by'imari Kinshasa. Mu minsi ishize ikigo cya leta gishinzwe kugenzura amasoko y'abiyambazwa mu mirimo ARCP kiyobowe na Miguel Katembe Kashari cyiswe irimbi ry'umutungo w'igihugu. Ibaruwa yanditswe ku itariki ya 25 Gicurasi 2026 n'umunyamategeko witwa Merdi Kpama ahagarariye itsinda ry'abakozi banga b'iki kigo, akaba yashyize hanze amakuru ateye ubwoba. Ibaruwa yashyikirijwe Minisitiri wo kwihangira imirimo ndetse n'inganda Justin Kalumba, inahabwa abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Igaragaza uburyo imiyoborere y'iki kigo yahindutse ibyo bise ubugizi bwa nabi mu butegetsi, ikimenyane n'imikoreshereze y'imari iteye urujijo. Ibi si ibihuha gusa, kuko bishimangirwa n'inyandiko za banki. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iyi nkuru, ni ngombwa kureba ishusho ngari y'ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe. Guverinoma ya Kinshasa iri mu ntambara ikomeye kandi ihenze cyane, ihanganyemo n'ihuriro ry'inyeshyamba rya AFC M23. Iyi ntambara itwara akayabo k'amamiliyoni y'amadolari buri mwaka. Gushaka intwaro, guhemba abasirikare, kwishyura abacancuro ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yiswe Wazalendo, byose bisaba amafaranga menshi kandi ako kanya. Mu gihe ingengo y'imari y'igihugu idahagije, guverinoma yagiye isaba ibigo bya leta bitandukanye gutanga imisanzu itandukanye kugira ngo ishyigikire ibikorwa by'urugamba. Hano ni ikigo cya ARCP cyinjira mu kibazo, kigahinduka nka banki y'ibanga y'intambara. Reka dusesengure neza ibyabaye nuko byakozwe. Inyandiko za banki za Sophie Bank guhera mu mwaka wa 2024 kugeza muri Kamena 2025 zerekana ibintu biteye inkeke. Hari amafaranga agera kuri miliyoni 26 z'amadolari y'Amerika yakuwe kuri konti ya ARCP. Uyu mukozi twavuze mu ntangiro witwa Fabrice hamwe n'undi witwa Juive Ikasi Espimbar nibo bagaragazwa nk'abantu bagiye babikuza ayo mafaranga mu ntoki, byo twita cash. Iyo witegereje izi nyandiko ubona kandi andi mafaranga agera kuri miliyoni 3 z'amadolari yishyuye ba avoka batandukanye, ariko nta mpamvu igaragara ituma bishyurwa ku kayabo. Urugero ni umunyamategeko witwa Pascal Ndumandele wahawe inshuro nyinshi amafaranga arenga 200,000 by'amadolari, nubwo abihakana yivuye inyuma. Ikindi gitangaje ni uko umuyobozi w'iki kigo Miguel Kashari yahawe 200,000 by'amadolari mu mwaka wa 2024 byiswe amafaranga yo kwinjira mu kazi, nyamara yarashyizweho na Perezida Felix Tshisekedi mu Gushyingo 2022. Ibi byose byerekana gahunda yateguwe neza yo gusohora amafaranga y'ikigo mu buryo budasobanutse. Ariko hari ikintu gikomeye kitagaragara muri ubu busahuzi umuntu wese yakwibazaho: kuki inzego z'iperereza zitaramuta muri yombi bya burundu? Impamvu nuko iri tsinda ryikingira ikibaba rikoresheje ijambo rikomeye cyane muri Kongo muri iki gihe, gushyigikira urugamba. Amakuru aturuka mu bayobozi bakuru b'igihugu yemeza ko aya mafaranga yasabwe n'inzego z'umutekano za Kongo kugira ngo afashe mu ntambara yo kurwanya M23. Ibi bishimangirwa nuko n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi bw'imari Senalef ruyobowe na Adler Kisula Betika rwari ruzi neza iby'ubusahuzi ariko ntirugire icyo rubivugaho. Gukoresha izina ry'intambara bituma buri kintu cyose gikorwa mu ibanga, bigacecekesha abanenga bose ndetse bigaha ubudahangarwa abari gusahura igihugu.
mu by'ukuri aba bayobozi bari gukina umukino wa politiki na gisirikare wungura agatsiko kabari ku butegetsi mu gihe igihugu n'abaturage ba Kongo bo bakomeza gutakaza. Icyakora ikibazo gikomeye n'iki: iyo amafaranga angana gutya asohowe mu ntoki ntabwo aba gishobora gukurikiranwa. Nta muntu n'umwe ushobora kwemeza neza niba izi miliyoni 26 z'amadolari zose zarageze ku rugamba cyangwa niba zarigeye mu mifuka y'abajenerali n'abanyapolitiki Kinshasa. Aha ni isano ibiri kubera i Kinshasa n'ibiri kubera mu burasirazuba ihurira. Intambara yahindutse ubucuruzi ndetse n'urwitwazo rwo gusahura leta. Mu kwezi kwa Kamena 2025 umudepite witwa Patrick Munyomo yari yasabye ko Kashali asobanura iby'aya mafaranga. Byageze naho ashyikirizwa inzego z'umutekano. Aha twa ibibazo ariko ararekurwa nta cyaha ashinjwe. Uku kurekurwa kwe kwerekana imbaraga z'uru rusobe. Bivuze ko uru rutonde rw'ibyaha atari amakosa y'umuntu umwe ku giti cye, ahubwo ni systeme cyangwa uburyo leta yahisemo bwo gutera inkunga ibikorwa bya gisirikare yirengagije amategeko yose y'imari, ikanitwikira intambara kugira ngo ikingire ikibaba abanyereza umutungo. Ariko ibyo si byo by'ingenzi cyane. Ikiremereye kurusha ibindi ni ingaruka ibi bintu bizagira mu bihe biri imbere. Dushobora kubona ibintu bigana mu byerekezo bitatu bitandukanye. Icya mbere, bishoboka ko leta kubera igitutu cy'abaturage cyangwa cy'amahanga asabwa inkunga ishobora gufata Miguel Kashali ikamugira igitambo kugira ngo yerekane ko iri kurwanya ruswa. Ariko uburyo bwo gusahura ibigo bya leta bugakomeza gukorwa n'abandi bayobozi. Icya kabiri, mu gihe intambara ikomeje gukara, gukenera amafaranga bizakomeza kwiyongera. Ibi bishobora gutuma ibigo bya leta bihura n'ibibazo cyane byo kuba bigakamwa amafaranga kugeza ubwo byisanga mu gihombo gikabije. Bikaba byagusha ubukungu bw'igihugu mu manga, kuko abashoramari bazatinya gukorana na leta idakorera mu mucyo. Icya gatatu, ari nacyo giteye ubwoba cyane kuruta ibindi, nuko aya mafaranga adakurikiranwa ashobora gukomeza kugaburira imitwe yitwaje intwaro itagira amategeko ayigenga. Ibi rero bikazatuma intambara idashobora kurangira, kuko hari abantu bakomeye i Kinshasa bayibonamo inyungu n'ubutunzi bwihuse. Mu gusoza iyi nkuru yacu, inkuru ya Miguel Kashali n'ikigo cya ARCP ntabwo ari muri ubusahuzi isanzwe gusa. Ni ifoto igaragaza neza ukuntu igihugu cya Kongo cyinjijwe mu rwego rw'ubukungu bw'intambara, aho amategeko asanzwe ashyirwa ku ruhande hakimakazwa imikorere y'ibanga yitirirwa umutekano w'igihugu. Igihugu kigenda gitakaza umutungo wacyo mu izina ryo kurwanirira ubusugire bwacyo, ariko mu by'ukuri hakaba hari agatsiko kari kubyungukiramo. Ikibazo gikomeye dusigarana kandi nsaba ko buri wese atekerezaho n'iki: igihe cyose intambara izaba ikomeje kuba urwitwazo ruzana amamiliyoni y'amadolari mu ntoki z'abantu batabazwa icyo bakoze cyangwa batabazwa inshingano, ninde mutegetsi cyangwa umusirikare mukuru Kinshasa uzigera yifuza ko iyi ntambara irangira mu mahoro?